I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you the news. Glory, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Ngenthokothelo enkulu ngicela ukuthatha leli thuba nginibingelele nginemukele ke esihlokweni sethu salamuhla seRhapsody yamaqiniso le kungeyo incwadi yekukholwa yonke amalanga lebhalwa phindze ikhishwe ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD lamhla ke ngomgcibelo tilishumi nemfica ngingena ngenthokotho enkulu ijatshuliswe into yinye nje vo ukuthi sisemkhathini watophela tinkonzo tekuphiliswa ema-healing streams live healing services nemfundisi Chris Oyakhilome. Oh glory, glory, glory. Imangaliso yenteka emhlabeni wonke bantu bayaphiliswa etifeni nanoma ngabe ngitiphi. Nangabe ke bowungakahlanganyeli nathi cela ukuthi lamuhla ngensimbi yesithathu uhlanganyele nathi kudoti inkonzo tekuphiliswa nemfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Nanoma ngabe ngisiphi isimo lobhekene naso noma ngabe ngisiphi simo lokuso kugula lobhekene nako umfundisi ngemandla aNkulunkulu utabe aphilisa abantu umhlaba wonke icala itolo yaqhubeka lamhla kanye nakusasa. Glory, glory, hallelujah. Asingene ke esihlokweni sethu salamuhla umfundisi usipha sihloko lesihle kakhulu uthi ligama lakhe libusa ngalokuphakeme mayibongwe inkosi. Umbhalo wekuvula siwuthola encwadini yemsebenzi yabapostoli sahluko sesithathu livesi leli-16 kufunzeka kanje. Ligama la Jesu nekukholwa egameni lakhe lokuqinise lendvodza leniyibonako naleniyadiko. Nekukholwa lokungaJesu kunike impilo lephelele kulomuntu njengobe nani nibona nje mayibongwe inkosi. Nakafundzisa ke umfundisi uyabhala uthi emagunya eligama la Jesu alinakucathaniswa. Kube abe ngumuntu nje ligama lakhe belingeke libe nemandla. Kodwa kunemandla egameni lakhe mayibongwe inkosi. Incwadi yemsebenzi yabapostoli isikhombisa ukuthi bafunzi balisebenzisa kanjani ligama lakhe kukhipha emadimoni baphilisa labagulako futhi bendati imangaliso. Ligama lakhe alisiso sicu liphethe amagunya kanye nemandla. Oh hallelujah. Uyaqhubeka kumfundisi uthi kwincwadi yemsebenzi yabapostoli sahluko sesithathu Luka usitshela ngekuphiliswa lokumangalisako kwendvodza lethite liyayisishosha kusukela ekudaleni kwayo leyayihlala ekungeneni kwelithembele enzaweni lekuthiwa yimfunja lenhle. Lo mmangaliso wadonsa isicuku esikhulu sebantu futhi naPetro asebenzisa leli thuba wase ukhuluma kubo abachazela ukuthi lo mthombo wokuphilisa ligama la Jesu mayibongwe inkosi. Njengalokhu lesikubonako nje kulamalanga kudoti inkonzo tekuphiliswa nemfundisi Chris kusebenta lona ligama la Jesu. Amen. Uyaqhubeka kumfundisi uyabhala uthi wathi ligama la Jesu nekukholwa egameni lakhe lokuqinise lendvodza leniyibonako naleniyadiko. Nekukholwa lokungaJesu kunike impilo lephelele kulomuntu njengobe nani nibona nje. Lokho ukuthola na ufunza imisebenzi yabapostoli sahluko sesithathu livesi leli-16. Wagcizelela ukuthi kuqiniswa kanye nekubuyiselwa ekuphileni kwalendvodza kwakungenxa yokukholwa egameni la Jesu. Hallelujah. Lamagunya kanye nemandla egameni la Jesu akhombisa uNkulunkulu bakhe. Ligama lakhe liphethe kuphelela kwemandla akhe, impilo yakhe kanye nemagunya akhe. Akumangalisi iBhayibheli liyasitshela ukuthi ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika libito lingetulu kwemabito onke kuze kuthi ngelibito la Jesu emadvolo onke aguqe, alabasezulwini nawalabasemhlabeni newalabangaphasi kwemhlaba mayibongwe inkosi. Lokho ukuthola na ufunza kubaseFilipi sahluko sesibili livesi lemfica nelivesi leli-10. Hallelujah. Uyagcizelela kumfundisi uthi ligama lakhe libusa ngetulu kwako konke, lisebenzise kukhipha emadimoni, kuphilisa labagulako futhi uhambe kunqobeni njalo njalo. Phila ekupheleleni kwemandla kanye nasemagunyeni akhe lamuhla ngekubusa kanye nangebukhosi beligama lakhe. Amen. Oh hallelujah.
Haleluya. Ngicela sisho umthandazo ndawusho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyakubonga ngemagunya laniketwe ligama la Jesu. Leli gama lelimangalisako libusa ngalokukhulu etikwetinfo tonke, futhi ngekukholwa egameni lakhe ngikhipha emadimoni, ngiphilisa labagulako, futhi ngihamba ekunqobeni njalo njalo. Ngiphila ekupheleleni kwemandla kanye nasemagunyeni akhe lamuhla. Ngiyabonga Nkosi ngemandla kanye nebukhosi beligama la Jesu. Amen. Oh, glory to God. Na uqhubeka nesifundo lamhla kunencwadi yabaseFilipi sahluko sesibili livesi lemfica ugcine evesini le-11, kube incwadi yaMakho sahluko se-16 uqale evesini le-17 ugcine evesini le-18, bese ufunda incwadi yaJohane sahluko se-14 uqale evesini le-13 nelivesi le-14. Kanti-ke nawusebenzisa lihlelo lekufundisa iBhayibheli ngeminyaka munye kunemisebenzi yabapostoli sahluko se-26 uqale evesini le-2 ugcine evesini le-18, bese ufunda incwadi yetihlabelelo sahluko se-17 nesahluko se-18. Kepha-ke nawusebenzisa lihlelo lekufundisa iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufunda incwadi yaLuka sahluko semfica uqale evesini le-37 ugcine evesini le-48, bese ufunda incwadi yaJoshua sahluko se-15. Ligama lenkosi malibongwe. Ngingaphumi-ke angiphindze nginikhuthade nginiqhuqhudele ukuthi nihlanganyele etinkonzweni tekuphiliswa letiqhubeka kolamhla ngensimbi yesithathu kanye nomfundisi Chris oyakhilome DSCDD ema-Healing Streams Live Healing Services. Labagulako bayaphiliswa, tonke tifo diyaguqa egameni la Jesu njengoba sifunzile esihlokweni sethu salamhla seRhapsody. Inkosi inibusise nibe nelanga lelihle. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafunza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungakho sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, "O Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indodana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu." Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.